Versichten Iwerfall gesterowend. Zwei Unbekannten hunn an engem Zug an der Gär zu Leidling Passagier menacéiert a Pfefferspray am Waggon verdeelt. Ehe se sech oni bis mat ze hoelen duch d'Bascht gemach hunn. Die zwee goufen de Mure frei an engem eidlen Haus Bel Air fond a festgeholl. Weiter Novellen huet den Rick Hilfirich. D'Ukraine reprochéiert Russland eng Drohnenattack op Belärer fir ofgebrannte Brennelementer bei Tschernobyl. Echten Informationnoten gouf dabei ke blesséiert, och d'Strahlungswerter wiere stabil bliwen. Die Internationale Atomenergieagenz will de Schwedlo analyseieren. Zu Brüssel beroden NATO-Staaten iwwerdems iwwer weiter Militärhëllefe fir d'Ukraine, Reets geht vor rund 70 Milliarden Euro. Bei enger méigescher Terrorattack ass an Israel 35 schwere Manner schoss ginn, 5 weiter Persone goufe blesséiert, 2 vunner schwéier. Police schwätzt vun enger Serie vu Schëss op 3 verschiedene Plätzen, iert de presumierten Täter en arabischen Israeli vun der Police erschoss gouf. An Armenien an am Kosovo gouf haut gewielt. An Armenien geht et ënnert anderem d'Relationune mat Russland an dem Westen an e méiglesche Friedensakkor mat Aserbaidschan. Am Kosovo sollt well die polisch Blockade am Land opléisen. De Premier Albin Kurti gëlt als Favorit, ass fir eng stabil Regierung ewer op Partner ugewiesen. Zweiten Tag vun der Popsvisit haut der Spien d'Organisateuren schwätze vun iwwer enger Millioun Mënschen, die la Strossestungen fir de Popst Leo ze gesinn. As enger Priedech huet de Chef vun der katholischer Kirch doze opgeruf, et de Glaven de Schëlle fir Äner ze liewen an den nächsten Deeg die noch Visiten zu Barcelona an op de Kanären Programm. Die iranische Footballföderation reprochiert den USA verschiedene Funktionären a Betreier Visen refuséiert zu hunn, des Maderbeter kenten dem noch net unter WM deelhuelen. Teheran schwätzt vu politischer Diskrimination an huet FIFA geschalt.